Ka senjuk kinongnya taksi, sor berkapsor, haringkat ki Police Enforcement ke Khas Hills, Autonomous District Council ke HADC. Haka arp santerik nailor arja arp sau kelak pelong ya ke jingkhenra, labor license, na kinongnya kali kamai, kebelas dang nadu rinja, nomen song laidem kra bat Happy Valley. Hakini ki jinglet khenra la alap babon hi ki bar jela ki belanya kali kamai, kimdan setia ya ke labor license, bat ki babon ki kali ki dei, ki balong try lagi try jela hani bela ai pat segi bar jela haba keren segi lap thai bor uba pensuk yoroi bari general secretary ulong ba jingyok kamai bian ki bar jela kadai namar ke jingbam ke thli ki try kali bat ke jingbam pelong ka ke HDC ya ke jingkhandra na ka por ulong ba kani ke jingkhandra ru kan sa urlong hadien ke jingpun bor ke seng bat chispa san photam ki kali kamai ki bar jela ki bomdon ya license kali di Mansur dah. Baik. 5K. Eh, pila lembar kan? Mana pohonnya? Sini kau jalan ni smart. Ya pun. Baik. Balik ke enam. Itu gurah. ML 05 R R 8905 apa nam? Biro BIR IRA जुमती हाँ? जो 6 साल का जैसा हो गया 6 साल मतलब नौ या से साल या मतलब बिना लेबर लाइसेंस ये सब चलाता है ये गाड़ी नहीं उधर में वारा दिया लेकिन हम लोग ड्राइवर नहीं लगता है कि वहाँ पे हम नहीं बनाए नहीं लेबर लाइसेंस तो चाहिए ना जो भी है एक दो क्यों नहीं हुआ वो नहीं किया वो सब मतलब उधर में अभी भी लेना चाहिए इसका गाड़ी का मालिक कौन है उधर को निकालू नेपाली है कागज वगैरह सब कुछ है कागज तो है हाँ लेकिन लेबर लाइसेंस नहीं है मतलब पूरा 6 साल से बिना लेबर लाइसेंस से चलाता है गाड़ी ये करते हैं Dol. उड़न दे Tahu lah biang. क्या करेंगे Di kecil pelong bujuni ban checking tak sini kalau bangil hati jeng pek kejungi moh kita nyak kali kamai bila kamai kapal pusnam dan sibun bah kita bar jelah ni masuk kamai di an kami kali berlesan menah bagi checking ni ranjak kami ngilap rebar bok imu katar kali sistem bar jelah kamai berada checking mentak dan lebasan tak kamu mungkin snap ya tadi sponsor kejang kamu mungkin step sekolah satu kamu bekas sekolah satu cuma baru satu kamu semua kiaban pembor ini baru lihat ke kali banasan mau baru dia cek tangan jaru kita cek kayak pola infra dan gitu nomor song barang tepo Happy Valley tangan renjak mental apa yang kamu sopo kali tangan renjak enggak di empat yuk report di pola infra jadi volunteer zone sedikit empat yuk selesai yo election kali kan poi pelat spak kan poi pelat spak pun spak kan poi berdebar selah bombon kita lebar license hadir pula checking di enforcement jong ke CDC malah kemudian di lebar license kena jong itu di dak sejok ngira load down ke kerteng cukup berbar ban ke nomor kali gurunya ban maham gila maham ru kata lebar license umdan nakti umbet ban kamai lalu ke CDC dan begini kali kita kamai kita suruh misalnya dong bagi lebar bodoh bengalap umbiang lebar license kena kalian ke sini ini sampai nggak benar kita nggak bisa pegang sakit CDC ini begini di pengkini dan an jauh ke CDC cuma ada sejam katakan yang nanti buat yang dikeropi orang try kali dikasih ke air lebar karena jadi di pentam kita ke lebar license ke lebar kartu tapi tang kau yang ngebu ke jumlah yang kita try kali kasih di airnya air lebar kar minum sum dari kucing bakli apa lagi pangan dari legasan minum sum dari bakli kerja kan
Kebalik bakal kerpa bro. Nam tak ini kita lebar karu. Kan mau baki lebar sorry ngomong pada nam tak ini try kali. Gue dikit kar. Kita pakai air kali yang lebar beli kar. Gue dibandiang kata kali balasan. Lalu biang lebar balasan umbe kan. Bat tangga wahir bangi kita di trash nong. Gini dibandiang ya kali. Oh, mulai umat warak kasih umat kasih hal mereka kam ngembak meng. Maka ni kena nilai kerana kena bentar marka di dalam macam di sebelah ini. Mun sebelah sini susah kemana mo? Langsung mulai kam bombe deh macam kamai di binti bombe tu kan. Kenapa tak kena boleh begini kami macam mulai si mentang lap ni kat kau lapis pak tali kali bagi lebar kan lebar license. Kini bentar. Kini kena aja ni. Kalau kecan sikit. Kemudian kau ni dari try kali ya buai bombe udah kasih dari kamera muka jauhi tunti kan aku di bandar kabel persen kata kan insting jauh kabari kadai bana kalian ke council nak kapur kunci penong itu kan badai dah pun kan kapur kadai pressure kalau ini sepenong itu badai ngai skam kami kan mengkaji itu dari council mana ni semat pun kini kesejam di council nak kapur mana kali itu waktu lambu si Arthur dari Julai kalau hadirin cukup tu kalau kita nak kapur kerja keren mah di mentah kalau itu ini ke lembar kali ayo kita ngil ayo ada ngilap begini kita nyak asrok ini bu kan itu tapi begini kita tekan minta pemilik utama di an juga sponsor mo kita lebar